Nandam na mo hong hi kulanga thoni sari thong pang thar ngai ti ding in kanin som chan na mayung thabor kasi Haka kopi a tlaya tong mi minong na chung in minong pa sha an luat than minong pa ruk chu pezul in an shan na chingram khole pi haka kopi a aluan chia ogot la chung i biak in atin liao mi minau pol SSPC ral kap ni an tlai mi na chung in minong pa sha chu an luat than chang na in minong pa ruk tu chu pezul in an shan ri na kong Haka kopi tual chungmi nga sin in thai si October ni nga zarpania kan tlai atong mi nga chung in minaw pasha chu SSPC ral kap ni an thla than na in minong paruk tu chu pezul in an shan ri nga dia thai si Haka kopi tual chungmi pakhat ni minong pasha an thla than na I minong paruk an tang ri Sualnak an ngay lau ruang a an thla than na hi asi Atang imi minung paruk song hi zai bantuk sualnak man an ngay lau kupi chung I aum so mi an si kau na an ni zong an thla than kau na lai ti kan zum kau voi khat thla a an di lak in thla hi an du lau ruang a asi kau lai tia khonong tum media a achim aluan chia ogot ni thum zarpani a khan HBC biak in atin liao minau nga le ha kha gango lampi chung I a mi lakphakdor a athu mi minau hati in andi lakfon minung som mi shrong chu SSPC ral kapul ni arwang mlo in antlai na hi asi chu chung a siang hak chia pasari le sizung in achwaka mi minau pakhati in minung pare chu avoi khatnak a anrok tha chang na chu nu a atang mi holzong an kha than lang mang ha I minung paruk long am tang chang tia wal chung mi na sin in thai si Memoram I siang ina phok mi an tambik nak hun a chinram a dal Memoram hun kip I siang in a phok mi an tambik nak hun a chinram zong a dal ve gong United Nations Development Program UNDP member ni October ni ruk a an than kumheriat in kumkule kumli kar minau pali chung a minung pathum minau noi nga ling chu siang in an kai ti lau I training pakhat khat song an kai na lau abik in khotelai I a ummi minau nga hi don khan tu a phun ruang le fimchon loading training kai loading in kham tu an nge ruang a asi siangena phuak mi minau an tambik na khun chu taning tari ram than chinram karan ram kul le sakai ram than a hin asi cholet nak hi apit lai mi herbau nak boi nak le zaklang nun phum ni fimchon nak thilti kho nak a sho thlan nak a dir peng mi dir hun a chan tha a sho I chan sau then chau nak cha a don khan nak a chua pi tia United Nations Development Program UNDP member ni an that mi a an lang per Alwan chia thongni kul lakhat kum a SSPC ral kap ni sham in nol ngai nak an lak nu in achong mi ram khil boi bai nak le ka dau nak ruang a chin mi atam deuh chu ram leng le ram chung hun kip a ahim nak hun kol in an zam na I ralin shel na tia thai si Malaysia a chin pa pakhat a khan chung a aruak in an hu Malaysia Singlang ram kul Damasara khopi a rian atun leo mi chin pa pakhat chu aina khan chung a aruak in an hu kong Mara Refugee Committee Malaysia ni October ni ruk a an than nunak liam mi chin pa hi mara mi nawa si I chin ram matopi peng sabong te khwa mi tlangwal becha o kumsom thum asi October ni ruk a rian atun nak hun I aina khan chung a aruak in an hu ahoilam ni akhan to an bau I aruak in an hu hi asi tia nunak liam mi chin pa he nei niam in aum mi pakhat ni achim nunak liam mi chin pa becha o ruak chu Mara Refugee Committee Malaysia ni antorel liao tia thai si SSPC ni no farwal pathum dal in ral shel mi minung pali an tha na
kumhlei ruk ngak chinu pakhat chu an tlai shem hnu a an tha sharam kul saklai chawme khopi in kilometer pasha thluk a hlanak mun I a ummi leikwang thlam a nu farwal pathum tal in ralshial I ador mi tol chungmi pali chu SSPC ralka polni an tha na I chu chung a kumhlei ruk ngak chinu pakhat chu an tlai shem hnu a an tha kong Shan Human Rights Foundation SSRF ni October ni ruk a an than chawme khopi lak thanding a ralam sialmi SSPC ralka polni September kulali a khan chawme khopi im kilometer pashat lok ahlanak mun I a ummi leikwang thlam a ralshial in ador mi tol chumi pali an tha nga SSPC ralka ni an tha mi na ralshial mi pali lak a kumhlei ruk ngak chenu pakhat chu an tlai shem hnu a an tha Ogot khathok in SSPC ralkap thazang tampi ni chawme khopi lak thanding a ral laman sial I pol chungmi thongsha ling chu himnak mun pol in ralan sial na ha tongmi na hi nu panhi phungki pakhat le kumhlei ni ngak chepa pakhat ni in minung pali an si minung pathum hi nu farwal an si anu le afapate chu mai thal in an ka na I anun na paliam chun hu a ngak chanu te chu an tlai shem nu a an tha SSPC ral kap ni hin pezul in nu shin chaw bau an wari ding chu a fiang kau I an nol ngei na kan sho kho nak ding lampau in kani bom chiang na lai I kani zom chiang na lai tia Shan Human Rights Foundation SSRF ni an lak der anupi le afale panni an thapiak mi ulung ozong ni thlam kan phaka hin kanupi le ka fapa chu tisan he an rakril ka fanu chu thilpon shuklo in aruak in kan hu SSPC ralka polni an tlai shem hnu a an tha hi asi apong kamzong a SSPC ralka thuam pol arak tia Shan Human Rights Foundation SSRF sin a achim Walchungmin ha tangka kholtu pol SSPC kutang palik palini ani chitmi moto anka I andilak in anthi sagairam then mongya peng walchungmin ha tangka kholtu SSPC ralka kutang palik boy pathum le palik pakhat ni ani chitmi moto pakhat chu walchung sham tlai tangti phunha ni awakbo in anka na I palik pol andilak in anthi kong Moya peng paka phani October ni ruk a than October ni li jing a moya peng kasi le ato khwa helnak lampi chung a pol chungmi na tangka kholtu pol SSPC ral kap kutang palik boy pathum le palik pakhat ni ani chit mi moto pakhat chu moya peng paka pha Student Armed Force SAF le tangti phunha ni rakbo in anka na chukadaw naga chun palik pali andilak in anthi I G3 zun hi le pistol zun khatal in anshiam nam dilak song tangti phunha ni anlak chi kho tia thai si Athimi SSPC ral kap kutang palik polak a pakhat chu kachin ramkul mo kampeng namati palik sakhan in palik boy sergeant tengzo asi palik pol ni anijit mi moto zong ajok ni kapni kar kadaw na ka tangti phulai in tunnak liam mi le tliam ma tur mi kanum sholo tia moya peng paka phani an that mi a an lak tar chi Yangon khopi Beautyland Hotel a nu pakhat tha atong I athat tu an tlai khawri lau Yangon khopi lai fang I a ummi Beautyland Hotel a October ni ruk Zinglei Thawngchimnak lam pakwa le somli ngatluk a khan nu pakhat tha atong I athat tu an tlai khawri lau kong tol chumi ni an chim Yangon khopi lai fang Bambe Dampeng number Lekasang I a ummi Beautyland Hotel khan number zanga panhi a nu pakhat tha atong aruak hi a chiktandi kha atong mi nu ruak chu athatu ni polythene chung a aron I in khan I aircon an chianak chung a achia tia Bambe Dampeng palik sakhan ni an chim thilswala tu hi azam I an tlai khawri lau
Pambe tampeng palik ni pezul in an kol liao asi tia piangong khopi shambun thongzamnak ni an lang ter mudong peng khwaboi zung lu hno in an ka i khwaboi tel in minung pahni an thi muram kul mudong peng kamawa khwa i aummi khwaboi zung chu tol chungsham kai phu ni lu hno in an ka i an khwaboi tel in minung pahni an thi kong tol chungmi le dau khannak thonglak nak shampi ni October ni ruka an than October ni li Zinglei Thawngchimnak lam pasari tlokha kamawa khwa i aummi khwaboi zung chu tol chungsham kai phu pakhat ni moto he an lu hno i an ka hna cha a an khwaboi tel in minung pahni an thi chupin a khwaboi chungtal hliam ma tuar mi zong an tia thai si akap tu hna hi zebantuk shem tai phu an si chu ane lang tar ri lo na in tuar chung shem tai phu pakhat khat chu an sikau SSPC ral ka ple tu so thi pol ni lampi an PDE chakhat nak betak ple in an tu akau na in akap tu hna hi an him an tlai hna ti thong kan hal lo betak te in chakhat nak an tu apin a chok mi minau pol chu tangkan hal hna i sham in ral ka plak ding a an tlai mi hna zong an tia tol chung mi le dau thlan nak thonglang nak shampi ni chun an chim Shebo peng SSPC sakhan la ka dau na ka SSPC panni an thi PDF pakhat anun nak aliam sagai rom chan shebo peng zikong le pyu so thi khwa i a ummi SSPC ral kap sakhan chu tol chung shem tlai tang thi phunha ni lu hno in an ka i sampling te in an la kho kong shebo peng paka pha ni October ni ruk a an than October ni nga Zinglei Thawngchimnak lam pakhat le chiu thuk a shebo peng zikong le pyu so thi khwa lu nak i a ummi SSPC ral kap au pu sakhan pakhat chu tol chung shem tlai tang thi phunha ni lu hno in an ka i sampling te in an la kho kapni kar ka dau na ka SSPC ral ka pakhat le pyu so thi pakhat ti in minung pahni an thi i atang mi SSPC ral ka ple an putang pyu so thi pol chu sakhan chu tak in an zam hna tia thai si sakhan la ka dau na ka chun tang thi phu in ral ka pakhat ni ramle mi phun cha a anun nak apek i SSPC ral ka thi mi ruak pakhat pyu so thi mi ruak pakhat karbai mai thal zun hi 9 barrel mai thal zun khat 7.62 kwan fang zale kul lakwa carbine kwan fang som thum red 9 barrel kwan fang pasha huche bom panni kwan bom pathum le mobile phone pakhat song tang thi phunha ni an lak chi kho i SSPC ral kap au po sakhan chu mai in an khang piak ma tia shwebo peng paka phani an than mi a lang tar chi KNU humhak mi leke ko khopi zacheu shong SSPC ni an humhak kho than pezul in kadau nak afak Current National Union KNU Brigade Paruk ni an humhak mi Karar Ramkul Miawadi Peng leke ko khopi chu alwan cha September kula khathok in SSPC ral kap de an kutang BGF pol ni khazang tam ngai in an lu hno i leke ko khopi zacheu deng chu SSPC ral kapol mi an hum hak kong KNU thonglak nak shampi ni October ni ruk a an chim SSPC ral kap adir kam hu thongzam nak pol ni chun leke ko khopi chu anin pi in SSPC ral kap ni an hum hak kho ti in an than hi kong he pe tlai in KNU thonglak nak shampi ni chun leke ko khopi i a ummi si khan le apong kamlong SSPC ral kap ni an hum hak kho i leke ko khopi hun tam deuh chu KNU ni pezul in an hum hak kho kau October ni ruk zong a SSPC ral kap BGF phot le KNLA PDF tang ti phutna kar a pezul in ka dau na afa Kapni kar ka dau na ka SSPC ral ka ple BGF pol ni shriamngal le drone ka dau nak zong betak te in an tu chi tia KNU thonglak nak shampi ni chun an chim chupin a phapun ka tai ti
kama manglampi a ralam sialmi SSPC ralka polchu ankut pang BGF le Democratic Karen Buddhist Army DKBA ni kadaw anbom na tia burgay panga in chimnak nongay tu konal so kaledo ni achimre SSPC ralka ble ankut pang shamtlai pol ni hin lege ko khopi lakho anitim I chunu a khen ale le tangti phunhani kadaw in anlak mi miawadi peng Thailand mimaram reveal te song lak thanding in timlam nak an ngei tia KNU thonglak nak shampi le KNU brigade panga in chimnak no ngei tu Cornel Sokaledo ni chun achim Hapum pengkom a September thachunga khan kadaw na voice khatleng achuak SSPC ralkap kulanthi Parang rampul papung pengkom chung a alwansia September thachung longa khan SSPC ralkap le Foreign National Liberation Army KNLA kar a voizalil hei thum tiang kadaw na achuak I SSPC ralkap kulanthi kong Foreign National Union KNU Muto District ni October ni ruk a anthan alwansia September ni khat in ni som thum tiang a hapom pengkom chung a SSPC ralkap le KNLA brigade panga kar a zalil hei thum tiang kadaw nak achuak ni som thum chung kadaw nak achun SSPC ralkap le in minungkul an thi I minung som thum kwa ni hliamhan tuar chupin a SSPC ralkap ni tual chung mi anumna khwapol a drone in voikwa le raltuk nak vanlong in voi ni tiang boman thak ruang a tual chung mi pakhat hliamha tuar I tual chung mi nga chu ahimnak hunkol in ralashel ha tia KNU Mutro District ni anlang tia Subantuk thiam in alwansia ogot thachung zonga khan Hapum pengkom chung a SSPC ralkap le KNLA brigade panga kar a kadaw nak voisom kwa pathum chuak I SSPC ralkap le in minung pakwa anchi supin a minung pali ni hliamhan tuar I SSPC ralkap he a petlai mi zung pakhat song a shok tia Karen National Union KNU Mutro District ni anthan mi a anlang tar chi Lungmali post thazang akan pe I kan Thawngchim angai tu nandi lakchung a kanelom tukching shan thai Zinglei Thawngpang thar he kani tong than ha lai